Voina ZPM chungin khom nei ni apuro siam nuna president upa committee ZPM general headquarters in akai shwaya thusoi tu pu F.Rodingliana consultant chuan par in dailo chan chui chian ngai ati thua soi pu F.Rodingliana chuan kan sarkarin par rasum ain dailo chan hi chui chian deu angaya kumsan hi som pariat sang hi som pako chung chau kha han enta ila mizoramin kan siam chwa vele tui real hare project tanga za som pani kan channen manlawa kan moringot thi cheng vai bel che sari som paruk noi somriat pali sing ruk sang ria le zariat ania heba ka hian mi puin electric bill kan chun khom cheng vai bel che za somruk pasari noi som ni paruk sing ni velania avaya hemi kuma sarkarin suma mu hi cheng vai bel che somriat pariat noi somri pakhat sang ria le zariat somriat laiania heba ka hian kan budget atang le state in cheng tam takin alapui boxia heti chung hian mi puya aman anti totel tel zo khi mi pui min shil fia kan phuta kumnga chu hi chuan kan state mamo hi thar chwa man ngei kan tumani ati he khuna hian pulal lian sota president chuan mi thar somruk pasari alom luta ZPM leader pulal do omale lomluti atangin thusoi ngai thak ani ZPM consultant pu F.Rodingliana an party in thune na an changani chuan kumnga chungin Kawlphetha intodelh tur hmalak ani don ti asoi Voina an party chungin khoma lengteng biala ZPM official candidate pu F.Rodingliana hian ZPM sarkar chuan kumnga chungin Kawlphetha megawatt somnga pali pechuak thei tur tlong lui phase 1 te Kawlphetha megawatt somsari pechuak thei tur mat lui te Kawlphetha megawatt somni pali pechuak thei tur tui chang phase 1 le megawatt somnga pani pechuak thei tur tui chang phase 2 te Kawlphetha megawatt za pechuak thei tur tui vai phase 1 te ti hlotlin atum don thu asoya tlong an khwa tur chu Kawlphetha siam chwana ba ka aizol khopuin tui thiang lim an nei theina tur te khwaljin hip na le sangha khoi na rem chang ani ngal don ti asoi pu F.Rodingliana chuan sarkarin kumtin budgeta Kawlphetha leina tur cheng vai bel chetel ape ka wangin ZPM chuan gun taka an enin mi puite Kawlphetha chit man ti pun nga ya an shiat lo thu asoya tuna hian hydropor atangin megawatt som pakhat point panga ba ka an nei sa megawatt som ni pokwa point pathum panga vel an thar ve to a hei ba ka hian vankal solar plant atangin megawatt som ni an thar to chunga mi puite Kawlphetha chit man ti san zel ani chu thil thalo takani a sarkar hian mi puite chu electric bill mangin sum siam na atan a mangem ni ti chu an zo na ani thu asoi Inkomi ZPM upa committee president puro siam nuna na kai shwaya an party zom tharte zu ZPM president pulal lian so tan alom lu tani